punya model-model lagi nyaurino ada pri angku tung pakon ku nya mesti pegah lain udah daerahnya tungku idaranyo empah tari urang ibabah bengah mantang juta 60 nah ni ke ladom murinong ladom purmoh tapararai rumah lagi taparara balu belidi ijib tu ijib ladom munya kemaji dumpu je tajuk dumpu je tak kirim munya kema katanya ladom sikrek eja kerung item pakai kepakon dah tu mereka tengok ma gara-gara ji purusan yan borotha banda turiji munya hanama tu dunia hana tu mekalon ni ke pakon angku tu hai mi long pegah haron be uti na dengar mentang wate lagi nyo hai mi mutua perle long pegah bakron han alatan tinggal temaya maghrib gara-gara pikir pun perut kanu han alatan mi mutua ha menempak beut wate malam pakan gara-gara tak pikir kaya han urusan mi mutua minta rezeki kanu munyonyo masa mi mutua uronyo tak minta sep ulu saraya kajiut nepiu le tak kebah jumpa tua itu cara apa belum yang orangnya jumpa ladum hanai preh kita nyo mati atra kabih le tak tumpuk betul ne yang kejit milung ku pegah baron na gebi rezeki la Allah taala mi tua ni waji hana menpa waji ja umrah ne ja umrah be ya ni mi tua le ja umrah hana pun nabi kan hana urusan be ni ya preh mi long wate mati ro ku singa ibu badaya jilanu piuh gede lado mana lewenya cupam tuah beyak pegah boh badai haji ke ketanyo ma ke ketanyo yah sama dia tamat mantang lado jiut ba adun haji ba ai ulam dunia orangnya peng cukup le tak perle ni patih be abu telun pegah hai watel lagenyo hai mi mutuah lun pegah bakron hana salah lagi urung jamun pegah moyo kaya urung si anu ju raja tapi moyo kaya anu nyo katanya urung si jiut kelamin acin kalam saat nyo pukot haba urung tuha jamun pegah moyo kaya urung si anu jiut kerja pupulang Hawaii blau Hawaii Honda tinggal lake Hawaii budget tinggal pegah Hawaii HP memang tua hansip taboh iu blau dua hansip lang ubud iu blau laraya magadu madu rurung bulai ya anak mudanya mim tuah mah cakap lun pegah baron wate uroi dua orang kupi mulai bengah hingga tuput getanyo jumangkap jumangkep batamita rezeki lang blang atau lang nuhun jupo anak bek le tapgah ya bantu but getanyo ladum mikalon haitim igiti baje keroi anak ju kerja ne patih bek lagi lun pegah anak darah ladum jupo mah cakap ku pegah munyo surah hidih kamo tongemblang jupo tuah diuleg-le mikat ladum mai ya tupah bagob ya semula ya tuuh lang blang jupom tuah cok ura timang jupo ura tu umkah oleh buya wate tawo kita nyoma rumah bekle tayak pegah tayak tagunbu ku kita nyoma cot uro ladum mepingan ladum manik darah hanai pura kene ipugleh huke koroi pugleh huke koroi ipu timang kawat-kawat igo koroi kawat-kawat igo koroi dekat hai lado mana darai rumah simca tabu jupom tua wate tajak rumah lado mutuntui rumah mulai badapu hingga terus langkamba mutuntui lagi empung bui lado ada pateh jine hai anak dara lado jupom tua nalhai rumah wate tajak rumah santang rumah urung tuha pakon lado musibak bungong hane di pula anak dara icruap koroi ku HP icruap koroi ala hote ku ku toh dah dikek berkata nyan kan hana ku toh nya kejia katanya muda-muda nyan moyo mempe anak-anak dara nya bak kafe wate ta mukai mantong lun gede hote lalat mantong reut wate dem nyan bek tipu sona katanya muda nyan moyo purle ja rumah le kalon pu gleh ro mantong pu buto-buto igleh ladom kan buto-buto igleh kan buto-buto igleh ladom hai ladom otai ja tani mano ki spray bohnya bapiti ladom han print pun mana ladom nyo sagai pugleh tamamam nya model lagi nyan nyo luat tu nyo tak ku begahnya
Hai mau bungong tiba lah dom hana-hana cuma pula. Hai. Jamun. Masa idatu nek-nek kita yo jamun. Getanda rumahnya hai mi mutuah nan dara. Nyan ikeun nabak bungong tiba dua. Uranyo tanle tanyan. Ipu klih hiro itu. Ike aku tongong nyan. Nya. Ada betul tu. Nyampe ni apa gah? Bak kamu tunggu kan le bungongnya. Hai munyo uranyo bu. Wah ada urung tengah bungo ke pungong du. Babak Facebook macam bungong. Teruk bak labu yang depan hidup uli daerah le yang kai pula tu. Nabak bungong yang hana tip gidi yang ruhumnya pu bungong ikenan janda bolong. Janda bolong. Hai, patah teman janda yang hana bolong ku nak blow 3 leke urang. Muka gep. Nyan mono. Nyan nana taibo bohnya. Nana taibo bohnya. Nyan tingah musim nyan nanti mu hana nyan je kuteun di rumah. Pula lem. Nyan hanji ke sabo ji. Buka bek panjang tak ku begah kenan. Ka Alian ku pegah le urung tuha jamun muyo kaya anu nyo getanya urung si je kelamin takalon nyo pukon muyo kaya anu getanya mi tuah je kelamin getanya urung si ikalon lanu yang kakaya iwo 3 gau kampung dari Banda Aceh iwo dari Langsa dari Medan jupuam tuah iwo kono ikalon getanya yah mutu surah kamu jemot jauh belang nyai belau sabo mentah-mentah gelebek tuha nya merek canggong di mangga tapudi 18 gau jauh di Iwa juk ke ketanya yah, Mekah ketanya yah mulai bengah hingga suput. Ata belanggop tak tulak gelebek tak tupah. Kan tak istirahat otak kaya kan. Makin mutamah kerja ata anu belau. Anu kakaya. Itanya juk kelamit ke ku buah mentok. Nya. Ikalon lanu ikakaya. Getanya yah Jumat bacut tak parara lumo. Itamah lumo ji melemang boh iku tu. Kau ni puyu itamah. Muka getanya yah mulai awat suput cupo mentuah tu set lidah gara-gara takoh pun moji hana merdeka getanya nganu sabe-sabe je kelamit sabe-sabe je kelamit hana patih je neu ai ku pegah bakron deu pajanatom uranyo mi mentuah anu watai wawa dari lanto 3 gam mi mentuah watai kalan getanya yah menempak bak jalan mah cakap ku pegah iputrun kacamata iputrun kacamata ikalan ayah hanu dia irana abuyan Hai lung nak ba pisang yang tuah nak masak pisang ikut rumah 2 boh be ikap di tupe hambulain tep kesra tep kungkut karing nabo tumpuk lung nak ba ku de ba pasai bengoh neuk hai nan uranyo yakun abu tok pisang pe kena lamato kena cok itangen tuhanyan itangen bruknyan pepau la oyo gede mai tingah gede hundun ra nak bu kena lang mata tajak bak pekan uranyo tak belah Honda tuha tabah keron yang jumlah juta atau grand tuha yang kajut nijak kajut Allah bu tuah beh mulai banyak long itangen nyo jamun bak ne putih long bak na jok bu long hingga kana long uranyo bek nak uing dia abu malai long ngok malai ko cok pupa ke dia belah tak belah yang 40 juta 5 juta sabo tahan yang tunyok jaro 3 yang tim nan pat anu ladom pada jakut manteng bak katanya lah kau dewa ya hai ladom kaciko dikatanya bak daftar rezeki lagi kui watewo anu kan iba baji kan ijo itanya mak nan ke bah 2 manyam ku nak bayu tanggop se neraka gero ne juponyo pukon bedeh ne hai uranyo ne dengar manteng mi bek je lum pegah bak ro ne jupo wate manya anu tak perayu jupo Watai rayu tak perkawin pakon mat gelah tu. Liu tak perkawin tak gelah mak gelah tu pajang gelah tu. Pajang gelah. Watai banyak berje tarah ji. Orangnya kana cuco tarah cuco. Menyanjam bengahkan kai tiak baru rumah katanya. Iji bandu ayak kerja. Ni patih be leke pegah. Ni patih be nerasa keron. Lado mana jupom tuah membuli-buli bak katanya. Bengah ro raya. Tikirek jagung ladum hai di publau. Menyoke alit ma ya. Pu dak perara buru tujuh. Nya. Yang patih be. Mi lung pegah beauty baron. Yang kejun muya perle kebahagiaan ma anu dunia dan akhirat. Nepu modal anaknya dalam kehidupan dengan ilmu agama. Tapi muya nepu modal anaknya dalam kehidupan tok dengan harta kekayaan. Hana ne iringi dengan ilmu agama. Nyo kayawan preh tengok.
Padu nalo urung si uranyo yang kakajebad watai kekalan tingkah laku kehidupan ne. Padu nalo ane uranyo lagi atai pungo mangaya hitan itu lewat ia hibat jalan cukeh ngon ni ipat bos ke kelewat bos ikun ku ya ale pajang kerjaan mai padum lalu urung si uranyo ladum lewat anu gubak jalan hang gejit pegahnya anu ganyan pakon male ke sabab hana taban le ganyan ladum tagamnya wate takalon keturunan ia kurte urung mutagak mandum teruk ba anak agam wate uro jupam tuah gaduh mabuk gaduh main judi pului nanggok han maled ya ladum anak sidaranya wate takalon jupam tuah keturunan mai sit putih keturunan cuca megah tapi truk anak darah gawat tewa support perut ibu kanrun perut perut man bek kuat begah lagi nyon tu niat tanya hidung kuat tak begah habaq tentang beruk dat go mekana di kampung kamu bajing mulai jamun hana bajing kampung kamu hai monyonya niat tanya lahir bajing jupo nyan tengah ngak ulun pur jamun biau silap ke kalimang katujuh katikurung tak ulama bidan belum luah Urnyo jamun kacanggih cupam tua jamun kacanggih ipu but bajing na lahir bajing yang tan pakan karena awak uranyo kamu pumta cara buat bajing baik lahir bajing pakan laganya karena nanggro cupam tua han mo sao awak pegot atanyan pi baik lahir bajing cupam tua truk bak ane mit pula truk bak market naik pula mang puribe tagai modal baik lahir bajing ai ku pegah beo baron ni so palih urang jamun ketimbang urang uranyo cupam tua lebih palih anak min uranyo ketimbang urang jamun palih urang jamun cupam tua wate gemu bajing geu lan bosau palih urang jamun cupam tua wate gemu bajing geu pukun ge kalan tempat-tempat yang hana urang palih anak min uranyo cupam tua ipegat bajing nalang dilikut ke degop ipegat bajing kan lagi pegah cupam tua Epat daerah Aceh Pidi nanda baca dalam Quran han terlintas dalam pikiran ketanyo cupa metua dalam rumah kosong 2 uro 2 malam ipegot pesta cupa metua munyo yang rayuk kajut kadang-kadang potra berat hat kahawai kedua palihnya tapi nyo almitna yang SD cupa metua kesungguhan terlintas dalam pikiran pat itu pu tanyaan pat itu tanya nana baca apa orang palih urang jamun kali hogok atanyan gecom ditare 2 ton yang kalipah lang puncak semujit cupom tuah dipegot baju puatra tapreh lam ketanya bulahe lang kelembu tu baru tapahnya nya Bui manuk bak dapu tu cupam tuah lagi di mana miagam cupam tuah nyan baru tak kunyo atara ku pegah. Nya wate ku pegah nya cupam tuah kan urang pegah nama kemat dosa ta manusia yang hana dosa. Long bahkan lebih dosa long daripada urang-urang yang lain. Tapi yang perlu pegah cupam tuah bangkit daripada dosanya hai mung tuah jak ke jalan yang diulai Allah. Nya padan ta mulai nya perlu long pegah. Baik semakin trip, semakin palih, semakin trip, semakin ada, semakin trip cupam tuah, semakin jauh dengan Allah. Nyo hai mem tuah yang perle tak pegat perubahan. Na bengeh ne mem tuah lum pegah. Na bengeh ne nyo lum pegah. Lum pegah be utik. Rasulullah mi pernah ne pegah matan hadis halam tu ahli. Han terjadi kiamat dunia bila mana kehidupan umat ba'damun golam lagi kehidupan jahiliyah jamun hana trip masanya mufuk lungulang lom tegati hai ho nami abu lungulang lom tegati han terjadi kiamat dunia segalam umat yang hudek ba'ke damun yang kelakuannya lagi kelakuan jahiliyah jamun buatlah kelakuan jahiliyah jamun mem tuah long pegah barong
kung ujian ura malah buat yang dipubut cupa metua lebah perkara buat yang digalakkan le awak jahiliyah jamun wadra yang pertama mabuk yang kedua cupa metua Medina yang kelih main judi wate takalan suasana uranyo lage-lage getanyonyo ka berada dalam jamun jahiliyah tapi perbedaan saganya jahiliyah jamun jahiliyah kuno carai mujudi mantang kuno carai Medina mantang mujuno mantang kuno mabuk kuno uranyo sang-sang ka modern nyamurut lung kalang-kalang sang modern tipo yin kala hai banyak lung jamun cupom tuah urang punya genak mujudi nyan gepus hapat on truap sabah kertas gepus hapat bate kananyan 7 8 mai ipus hapat sabah kertas ikalan patah rangkang cupom tuah rangkang nuhun hana urang nyan kena nija patah bak triang nyan yang kaim imudo dabui nyan lang buinya nija pakon be itu pule urang jamun gemujudi uranyo hai mimutuah menyotan kala generasi getanyo bak dimujudi bele tayak pegah lalampuh bak aki melasa menyodin mujudi ati mujudi pakon munya berekon imen judi ngan urang payah lele urang uranyo ji mujudi urang jupo metuah ngan HP mujudi urang uranyo ho yang tajak lagnya ship main ship skater nyala dom lako pungo cupo mentua gemain ship maurinang ge pelumah ba inang ka de hai ilung ka saboh be yo saboh be ma jene nyo pukon ke lumah hat nyan atahareum be judi atahareum harim jih pakeban saban tit lagi harim yang lain uranyo acin bayangkan tiat bawa mentua itu bit mataurau iluk mataurau itu bit bulan iluk megantau bulan cupa mentua sabe urang dalam ataharim hanya tua teh gelantu hanya di cupa mentua wate han di pirang-pirang ujian takut ngop donya pakon karena manusia cupa metuah han lebah ataharim ipu palit droy dengan ataharim ura malam kung uji nyan berada po sotara hotel lagi nyan panai habe nyan atamai blok panai peng nyan di blok atanyan atayah ibis mana pegah tu lambak lu hai tunggu ikamo hino hanam enjui putra tit ikamo hanam kublo tanya dah hanam kublo pi panen ikah tanya pre bo sedekah jih man sanna sunnatan sayi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah ha karon mama ha karon yaya imu judinyan gara-gara nan belah HP nya dosa ji cupa metua yang mengentapan dosa leku kuron getanyo yang mekat bak kedai kopi bio tagai perle bak taboh jaringan leher rupiah tajuk kan min hai adun metua abang mutuah ku pegah baran beo menyajut ku pegah anak gop itu bak wifi katanya tinggal semayang asa tinggal semayang lu hai tinggal semayang lu nyan mukonti dosa dengan bawa kedai wifi pakon nyan bahagian daripada atas Rasulullah pegah man sanna sunatan sayi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Nak dengar mentang ni
long pegah habak setengah jam tu makna 2 jam. Ka tahu lembah babunomi alian buat jahiliyah jamun mabuk nyan bek tak kira enteng dosa mabuk saban lagi dosa tamudinangan ma dalam temujid padum nalo urangnya generasi cuba berdua yang dibeban dosa murka Allah tupa metuah tiap urat tiap malam taban lagi dosa di mudinangan mai munya lagi no ka kondisi hai mi metuah han ya tu tau de han ya tu ada cat ulah tupa metuah takun hang sebut lela Allah hati kita nyoka kru pakon karena kita nyoka tabi membalut dengan hal-hal yang lagi sehingga terjadi perubahan suasana alam hana tak terasa kita so yang rasanya nyan ke urung-urung yang mencermati tentang perubahan sosial dalam kehidupan, tentang perubahan akhlak manusia. Nyan urung nyan yang tepu kiban perubahan antara kehidupan nenek getanya jamun dengan kehidupan murka getanya urangnya. Hadirin urung si yang ulun tuan muliakan. Tahu lembah babuno membelah menit tu. Syarat untuk modelat nepegah li Rasulullah saboh-saboh nanggero bi adlil umara gara-gara adanya pemimpin yang adil dan syarat yang kulhe dan yang keput syarat untuk makmu saboh-saboh nanggero nyo bisa khatil agniya bidu'il fuqara gara-gara na urang kaya yang urah ate dalam kampung dan yang keput gara-gara adanya doa fakir miskin. Jadi antara urang kaya dengan urang gasin nyo saling membutuhkan dalam saboh-saboh tempat. Urang kaya perlu ke urang gasin juga perlu ke urang kaya. Nyo kaya dimaksud di sini omi kon kaya krit. Ladumna urang kaya lang kampung krit putuh boleh ti ageh. Hai boh jambe hot gui ke rumah. Ijo lan mi kala kaya bayu, ipajoh lebu je. Nyan urang kaya nyan biasa urang kaya nyan kop trep mati. Nya trep tap. Hai tabu yasin beut go sapo kata beut. Han mati gelai tabu ke Cina. Nyan urang kaya lagi nyan hana dibutuhkan oleh agama. Urang kaya yang dibutuhkan oleh agama. Urang kaya yang mau berkorban demi kepentingan agama di saat agama membutuhkan ulur tangan kita yang manusia. Nyan bek le do pegah bah terkah. Nyan me do pegah bah terkah panjang lom. Bek tak pergi kita yang kana yang kaya nyan cangklak di urusan ke kaum sedekah ataro komita. Hai bek ngak kita yang urang kaya. Usaha kita yang tanpa memberi bekas bila mana hana gepu bekas dari Allah Taala. Nya harus kita yakin. Kaya nyan ata getitip oleh Allah. Han kaya tiroro manusia memang hana getitip atranyan bak kita nyo. Kebukti taban-taban tajak ublang hasil daripada lang beda taban-taban tak mekat taban-taban tak rato tapi wate tahu tiro kaya tiro sin nyan membuktikan pekerjaan kita nyobut kita tanpa memberi bekas moyo kena campur tangan Allah kekuasaan maksudnya kak untuk terciptanya banput bah perkara dalam sawah-sawah tempat lagi Rasulullah pegah nyo payah kembali kepada dasar jak ba ulama teman yang kelai ba ulama but kelai ba ulama nyo wate tak pegah perkara beut urang nyo le kemah rata kampung ladong baik le tak pegah beut ba ulama mun semayang itu ladong urang nyo semayang ba makon tan maah cakap abu nyo ke habagasa lum pegah daerah kamu lang aat borosah de CPD tengah musim pula tengah musim kumukoh ni tengah kumukoh kan panen padi bak kamu hideh watep sem kumukoh kan lagi daerah ron beno blang igop ube raya hideh han patih acija yang najak babu kuta nya na cini blang daat mu kulileng blang bak kamu hideh watep musim blang rame urun tulang blang yak kumukoh gudingo adzan luhur di semujid nya hana nyan guti tadi minalang blang di tengah hati rangkang ya alih hempeun sagai yang gutreun lo blang semayang hana merempau mak kamu hina ho mana datang oh dia hantam tajak bagok
Moyo tamu ikut urung perara lumo. Kan baron matang leu perara lumo. Bak kamu lumo ikukum lah faham situ. Cepet cijak. Ya. Urung-urung tuha yang perara lumo mi bak kamu hidai. Gedenga adzan maghrib di Melatah. Ya hanak ya panjang le muka di mah katnya. Guco aju naleung dua boh ikat, naleung lako ngan naleung purmo. Coh awu limo yang kedi. Abih gua puas semayang maghrib, baru gua kanya rumah mandi katika kena ngeba. Goe ba umo. Alah pi lumo hanji betutu. Andai kata lumo je betutu, sungguh ikun le lumo. Alah hai manusia paleh be. Ti maghrib ikah ba punggung ke pakutrob ketika. Allah pi lumo hanji betutu. Hai. Yuh masa Rasulullah unta handi demdu dengan rumah urang yang hana semayang pakot takut wate gulham balak urang yang hana semayang cicih janami mutulih dalam sebuah riwayat adab terhadap urang meninggalkan sembahyang jangankan di akhirat dalam bumakon kana pelemah adab terhadap urang meninggalkan sembahyang pernah kejadian yuh masa Rasulullah made sirolakau mubah manyet je kebui je kan pura-pura watnyan bedah purmoh ganyan singkat cerita lum pegah gejak Rasulullah giak pegah bedah Rasulullah giak kalen wat bersilap manyet terkejut Rasulullah rupanya manyet manusia mati mubah manyet jit kebui watnyan netanyong le Rasulullah bak purmoh yang kamadinyan wahai purmoh gata urang yang tabe-tabe na saja kau kata uranyo lunuk tanyong bata lako kata semasa udip utang supoi hantom pernah dibayar ngan matuan nagot ngan yah tuan natom dimpake ngan gata najroh hudip gue jauh le perumoh ganyan wahai Rasulullah la kolong semasa hudip cukup god akai itu ngolong anak mit put boh ka tapi hantom pernah mau cukeh long pis anak mit put boh gue cukeh hantom god tak akai bek le tak pegah keneng tabak tut niat anak keneng god tak akai watenyan gue jawab le ngering rumah wahai Rasulullah puyang purmoh gak nyan pegah nyan butoy kau gak nyan semasa udip cukup god akai gu tapi semasa udip long dan udip lako gak nyan bekle tayak pegah giak sembayang ura Jumaat usumujid hantam pernah gejak yang kenyan yang nak nyan watenyan gejawab le Rasulullah oh meninggalkan sembayang nyan kan dosa ubud dosa rayu jangankan di akhirat dalam bumokon kan pelemah adub terhadap urang meninggalkan sembahyang kan lah kau kata mati mubah menyejut kubui buta tepu gara-gara adib meninggalkan sembahyang nyan masanya ni mutuah nemu doa Rasulullah ya Rabbi ya Sayyidi andai kata nana adib umat long ya hana semayang bek nadib hino dalam bumau nadib singoh di akhirat malelong dengan nabi-nabi yang awal andai kata nana adib umat long ya hana semayang nana pujut kubui bek ni pujut hino dalam bumau ni pujut singoh di akhirat malelung dengan umat Nabi yang awal karena Rasulullah sayang hat-hat juga tanya umat nutun male nutem megade ba Allah kibancara ahwate mate anu bejut kae ba urung si ahwate mate melinte bejut kae ba matuan ngan ba ayah tuan andai kata hana nebu doa Rasulullah cukup le melinte leweknyo mate payah satu miyup yu triang matruh bui lain yang kerja irana mi ku pegah baron BO atai ni lakon atai tengah maghrib ka ba tu nuhun ya jaga kiong mak nyan bek ni kentapu jalan bu yurakat ini jaga kiong mah bek pajuh libu lain nyo la kai mah lu pegah nyo hana long kun ron katanya urin kon menansit ho yang taja ike ku saban atai tengah maghrib urin yang tikana pluk tuha tabong na pi binih gerupu nyampe tak kentapu jalan bur kerat ini lup langgar puh dandang kiamat lado muriang mah cakap tak perarai rumah lagi tak perara burung tujuh kita perara burung tujuh hai semayang subuh tagluang ilado hai budo ite mu pakai ngang teh lakau ya ai bang kiban tak semayang dah hanana igopnya igop anak miat ingat sinya lalang ule lagi pupau anak miat lang ule terus hipo mungkin yan bele tak pegah tak anak miat matayah mantang mungkin terus hipo ba ule kecuali panjang tilangnya home hantro nyan Allah wate ko pegah hirana
Nyan alasan tanggung jawab bertanya kau, tanggung jawab bertanya laku. Yang kejut wate tam kawin takala nilai agama na mu bacut baji wate tarahkan dalam pendidikan agama itim muyo kru hurinang be ne mu kawe ro mu ne belah honda mangat batai muyo kru puput agak tilapi sun hanja Allah wate ko hanja kubut nyo pejir ku begah lagi nyo letat uranyo cupa mupah urinang yang kereh tat dum yang kemereka ngalakau sabab ladum urinang nabut na jabatan lako go gejak unhun wate oro yang kita lako ruti tak kiban lako ruti nyan hanjir ruti bak gop cupa mtuah bak go tanyo perumoh nyan ka ruti nyan kuh nyan pintu surga kunci surga bak lako tang ruti nyan hanjir macam-macam kita nyo sayang tu kelako tak tagai wate pun kapuk boh ne mi wate ge kamu grong-grong mendu nya kah na tayang le panen nak lako ke wate ge hana tayak pegah nyan bak gop ai termasuk durhaka dasa urinong dia pegah kekurangan lako bak gop wate duduk ada wate duduk anjeut lako nya ge bumu nyan bumu pong ku pegah ge haju po hai anjurnya memang mio urung katua tuha kampung nyo anemi yang kena kawin nyo pegah tu kenan kadang hanai beut baiklah dom truk glum lako ya pengkurap lako ya pegah bagop nyan ada peduk tiga tengah ngak udah pegah nyan mio beraje hantatung kan pun kan hantatung nya biasa kali karu sa leka karu letat hai mi mutuah beklek ku pegah daerah long mantang cupam tuah golam ku pegah tongan medan kenau kop le uranyo cupa mutuah perkara bino lako bino cupa mutuah perkara ladung pasah awak kan tu bila dum awak kan tu pungo kajiat aju pasah ke pale pasah kayak pegah panina lintu baru lung pa kalema lema anek mi buat bawah lema le syarat munya buduk cupam tuah dia tak patah buduk nyan atai mula na riwayat buduk baganya nyan baru je nyapu buduk gejak belang hana buduk nan belang getikui ke belang pupuh buduk kunang iblang bag minta kumpun perut katanya apa tanya hanjut mana nan dengar nyo ha biasa menan pelek ni dengar mantan jumpa dengar kan buka hai lum nak pegah bakra nah uranyo cupa mentua urang yang peka-peka bak agama mabuk mojudi main tabu-tabu cupa mentua urang yang didepu harum urinang barat ulua so baca getah solu kita itu punya harum tapi padum nala bangsa Aceh urung Islam uranyo yang peka-peka bak pubut harum lebih lam dah mudi leweknya tak tantang lagi tayu kena syariat makin berat kurang aja uranyo ibek aku pegah tentang pergaulan bebas hanya keliung nak hotel dengar miopit ku pegah juga nyawa hantu je kalau nak tengok daran pakop malen pakaian mantang uranyo jumpa iya masya-Allah wate dipakai tantang wate tak kenyan ma kenyan ya cina tak akui han tak akui nyan bak pakaiannya nyan di sini nan diduk dosa nan diduk pahala ne patih bek lagi nombor nya dia keran lado muranyo ya masyaallah bak dipuka-puka anu mi makin anu urung gatien makin berat lado matrah kami ubak mai kon lado mana urung gatien nya jen kaon atai puka-puka wate takalan jumpa muah wate pegah haba wate esok pakaian sayang kemai wate tau apa aja Matah duk Arab kota pegah haba ladum katilu alang ike memeku tanan negara model-model menang. Nya ladum pegah haba he dikedih teh pegah oh mana tu pulung. Mana tu mudah deh. Jadi tu pulung. Keun tapra aju bahasa Aceh keun hadu pulung. Tantang wate jiet nanggau ranyo keun urang Aceh hotel kuhnyo jamun. Hai ladom wate tadi ngoi pegah haba cupam tua sang umah bebe tu mujid raya padahal wate tajak umah pe ada tumpang maharebah
Watai tu pakaian ya Masya Allah thang-thang nak komai kedai lang tham lehbah muka tapo padahal mai watai urok ya ada ruang ko lang blang menjangan angon ti belak nyo hana balik-balik ruang bawa tot ada je nu hai long pegahnya jupa metuah kon gara-gara bengeh long mi dum nale pengorbanan getanya urung si kanu tapi padum nale anu di bohyum pengorbanan danyo jupau nekalon nyo pukon lagi long pegah pakon payah long pegahnya le urung si uranyo yang ka dipelami le anu tanpa kesadari jupau metuah kiban pengorbanan getanya tak korbankan ki ladom punya permintaan anu mi metuah truk bak umeng payah tapul permintaan anu jupau metuah hai truk bak tawe incin ata tunang jamun tapi selamat han selamat nya dilakelan pakon demi kan anak na bohyum go tanya ne patih be lagi lu ah tabah honda kana agam jupom tua panepeng lumo tapu belau anak agam teuro nayak sumit nayak beut ya baina ngroi ne patih be lagi ke pekah ya hai anak darah ilake honda jupom tua mak tak kira wate support mak waiwo be payah tak sedot mi itu hawo sama kadayu ih tal taku tapu belau mi tal huep peng tapu sapat-sapat hansip tapu belau ko ji mak tak kira anak pakon be maleng ngon-ngon jupom tua nai balah hatanyan ku tanyo imak fi koroi ku tanyo dosa terus mi mun bate kelem begah uranyo hai mi mutuah be jauh pegah mungkin nyan agak jauh tak contoh nyo long pegah mi bo acine kun nyo pukon nyo hanapah contohnya ku pegah lain pengorbanan getanyo unsi jupom tua sirama gejak ukudek ya bela tempi taboh tempuk ipegah lawak mekat leher bay tak tejak lake dua siribe mak tinggal kanu nyo pukon tajak bak pasai engkut sikilo mang belah rebe tak tejak lake siptu limang mak tinggal kanu hai tatem lumeh-lumeh ngan gop bak siribe peng tatem tipek situ bak muka cupo metua tayu balik bak el tu mesti hai balik peng dua ribe ladum talake trun bak el tu so nyan mamandum cupo metua ku do tikon kanu tapi anu droi tai jupu ya bek le tak pegah ya balah jasa gnyo ladum mah cakap iya hai mi ladum mah cakap ku pegah demi kanu iya hai ladum gejak bag kedai kopi rukok bagos lagi atai tu kedai kopi dah kok bak sabe ba tiga hantam tiga bak bi bak bela rukok lelebe pe rebe rukok abang tu tiga aku putubit lah lambek likut langkeh likut watai aku putubit rukok mesti rukok samtu kali pe lagi mata selet jikru janggut ya ala demi kanu ladom urung si mi mutuah ladom iya mah cakap bak gara-gara gu tendra gu demi kanu mah cakap lu pegah baron hai lu dalam gemantang itu memboh beri ju ikan aku dah dakwah gitu no mubah beri ju ladom mah cakap kaputuh karet tu ieng pom tua lu dalam iya li mubah beri ju putuh karet tu ieng lo mate putuk tu dah kano hat ku pe hai kira barang katuha hai wate muda tujud hai lui dalam tementangnya kon kahabah hanagot pegah lui dalam mantang wate muda tu sertuh mangpluh rebe dua boh keret tu iang mantang bebe palik raya wate muda tu nya uranyo anu mit beut boh 5 boh tapo hatele menyanyan cap apel tamu kan tapo al wate ko pegah na pasti kita ni Buna bateh long pegah demi kali hai bek ya pegah hana peng ya haji be ura malam ku kerja tha pegah hana peng tapi bak ku putun demi kanu kibana gop menanan ganyan sehingga dalam kehidupan urnya abu tua hana taturi yang dah hana urung kaya yang tah hana urung asien pakon geput habe lima anu urung kaya kai bloy tangen ijak sikula anu urung asin blow si ata yang hamahai blow yang murah jilebab lagi nyanti ana cuma me elalat katakan tu pakon mat bek minder anu ngon dalang kelawan kiban katanya bak dah jaga anu tapi anu yang perle ku pegah mi bah dikhianat bertanya ladum di dalam rumah tu khianat padum nale katanya urung si uranyo tanpa tak sadari dikhianat anu
anu tinggal dalam rumah katanya 20 pujio jupam tuah ipajo hatta katanya bat tempat katanya belau ija ngan honda katanya belau ai ladum musabah wate anu handi semayang lebah wate anu hanai semayang uronya lebah wate anu dikhianat katanya limang bahwate anu hanai semayang limang bahwate anu dikhianat katanya dalam rumah ro tersendiri dikhianat na rasa yang tuah lung pegah lagi aci nanti timang teat salah hataku pegahnya menyesalah aku pegah li holang kujak pada kau cina urusan nya tuman kita nyomuno rajo tang hana di pumale tilianu sip anu tada hana di pubut maksiat padahal ditinggalkan suruh Allah nyan maksiat ping cukup raya tapi kita nyo hana tersadari atanya anu hana dicemucu nyan tan kagot tapi iku bah yang nyan uranyo hanajid kesaboh soalan nyo permasalahan yang lu pegahnya na dengar mentang mi nah limang menit tu matruk setengah 12 buka nyo ahwat delung pegahnya mi sang but lung ahwat delung pegah haba puya urang provokasi rayu tak tantang tapi nyokon mi apalagi milon pegah uranyo urung si uranyo jut kungon bagi anu kiban mufo madalu pegah gadah pamor ma uranyo ba anu gadah uranyo marwahyah ba anu akon kana urung si uranyo hai mi mutuah hana gejagale yang patut gejaga pamor yang patut gupudang jupam tuah iku anu uranyo hanale boh pakiban han jupam tuah buat bak kedai kopi nonton bola lado mah cakap nonton TV anu idu ike gak nyandu ilikut yang penting masuk bola cepom tuah ke meja 3-2 ya yang darah cepom tuah pakon uranyo gadah pamor urung si apa uri apa gadah pamor ma bak anu ladom nonton sinetron cepom tuah ngane darah 3 kalau icerit getanya yang lambak ipegah melanu ijih mak ini mekawin dua tapi motor dua hana jadi awaknya cewek cerita pak mai dan mai katanya rabih malam meresah anak ule ma buku ma cirit coba ken tanya nyala doma mesti dah pegah hai cupau nyani darah jih golam kawin bek ni bijak kono ni bijak ke dejih mantang darah pupu leh kejadian tengah malai tengah ngaurung lingkah kejawa pupu teman dak ijak sagam yang kalim janji pak ngelung li tamak sekolah nyoknya kawin boy pulang kali baranu malam berosa kali baranu ike hai kuliah sagai nanti orang jepok kajut ku saboh tradisi pak urang Aceh atas namanya calinto baru kali baranuk nyan pajal ya cok jut holang di bawah hana masalah poh padim di puah hana perkara tabak kali baranuk nejuk ku kelembu je ku deh mati go ladum ya hirmoh ya hatam pada kena anak muda gron nyan pulang di Mekat ikude nyan peng lu oma harapan cukup rayu mama gitu hai bet tak dud anemi kata holai jajai kata nyan kon calon itu baru yang cok bunga hana taturi katanya nyo muh ranu kalhiba muh naiba dua manyam hana tengah dia kata cok muh ji tak pedap rumah tu berusaha ya ge cok muh hane ge pegak jendela rumah bi ya ge hang ge tamli ya cok le calon itu baru calon nyam pajang gede pedap ji lego baru ji nyote dah pegah lagi nyan mana orang si orang nyok pandai mungkin teman tu kutruk ba ayat nyan cupau baik nak pegah mungkin anu drone di kuron je nak pegah mi sakah lepas ilikut drone isira je ha dempul kapan ngonom lalaut iba lawanyo ji ulau idi deh iba ipe nya nai ipe bat nom letimu le no kok gak tengok ni hatewo kok gak tengok ni hai mi mutua anak mit masa remaja nyan pikiran hana butoy bunda pateh ipu turut nafsu saja bunda pateh no baga inang taban agam taban
Munyo hanan jaga mi mutua han selamat ni. Wate long pegah lagi nyo. Munyo perhubungan uranyo antara anak inang dengan anak muda tu pom tua. Hana lain mi mutua selain bajun. Dia patih baik guna pegah. Ya. Patih baik lagi long pegah mi buna patih. Teman huranyo hai mi mutua. Hana le lagi jamun. Munyo jamun hideh bak ujung kampung je lahir bajung jupam tua. Bak kampungnya tak tupu. Uranya ginereng rumah tu jupam tua. Lebuleun kalang perut imi handa debu. Ya. Malewenyo ladung bertanya, "Pota lekah ma?" Allah hanya tua be bar pujit telat kat ka pegah ka lebuleun. Pujit telat ka pegah ka lebuleun. Nyan getanya. Kanggo butuh perut ile. Nyan getanya lanu, ala minta tu solusi ho tabah. Padi mila kepeng le doktor, aborsi dan sebagainya. Nya buka cerita burung rona. Sehingga wate dipubuk le anu berkali-kali. Hana jid kesabah pelajaran bagi ji pakot karena gepulaku ji rumah oleh kejadiannya laga biasa seolah-olah hana salah. Hana bateh jenaka nyopukon dalam pegah uranyo. Cerita atalong pegahnya jupam tua hana payah jauh taya uranyo gidereng rumah tu nanya. Hana payah tak baca tari atatai hana perle tak baca pakot langampung du uranyo tanya. Pele tak pegah tayak langgota. Ike pun hana ku jak tahu hana ku tahu. Lado mah cakap tanya, "Hai, palih urang-urang santut anak miat yang kalau kahwin dengan kali kahwin lado cakap ku pegah santut." Tante, tak ku piuh-piuh lado muru katu atuha lado mata tak kalen. Kan ke rumah rok padahal rumah go gebah. Iken aku. Ngaku ka hanaku. Taturi mun cewek meri melonte bacut menyoke keun. Teman dunia kalaganya nyawa tak pegah lagi nyo tengok mana sang-sang tungku atah hana perle pegah. Hai, perle tak pegah nyo. Kiban han perle tak pegah nyo. Sabab wate ditupu le urang yang kubut, wate ditupu nyan ka rahasia umum. Setidaknya hana male dengan Allah Taala pun nilai untuk tamulai tapi tu male berditimoh dengan sesama manusia. Nyan menurut iman, menyokong iman dengan Allah ile male duduk dengan baru dengan manusia. Keburukan na yang payah cika-cika. Saban lagi upat. Na upat lang wiu, na upat yang upahara. Nya lado murung syiurnya lengah. Lengah. Nyobak tikula lado mah cakap ku pegah. Poh 7 hikebah rumah. Poh le suput lado golam iwo. Hanam perkara. Tinggal semayang luhur tho depunya dan depu. Tinggal semayang asah nak boleh berumun. Menyebab beut lah tu mah cakap di kampung-kampung. Tilat bacut bupual di tungku laju datanya. Punyan gam. Lat kau goikah malamnya. Tungku telat dah gepau. Nyala dom. Tadi nak deku tungku kah lagi udah nampum. Puan ni telat. Hande pu kah singah jak kula. Urung si bukuam. Kalau kau pegah. Hai lah dom urung si uranyo hai mutuah menyobak si kula getem mabe. Ila kepengnya ila kepeng je hana bakra ke bak kelake mutang lan tanah cerah ke jatok kana benar dijak kula menyobak beut. Peng ladom cupam tuah gelake di tungku nya nak tungku mu kuboh-kuboh bapa ada. Tungku saat peng minyu at peng minyu lagi nak gejek minyu di urang. Teh jene. Nya ladom urung uranyo mi bak agama kriet bener patih bak agama kriet. Hai. Ladom mate ya. Ihoi kamu dayah ya semayang manyet ke maji ke yahji hang kamati. Nyan ya cok kamu dayah lado mabu ngomoto syapurlet ya cok dayah. Ngomoto syapurlet semayang manyet menjanjam moto syapurlet enji baba lumo ya cok. Pakai raga ikut lom. Hai kira katanya dayah hantom tak togo. Nyan taboh moto syapurlet ya cok semayang manyet menjanjan udayah. Tu leleh puluh roi pe udum. Menjanjan baba igongon pas tamuman hanlot. Nya wate tawo abu. Oh, hai. Bagi amplop sapo-sapo, hai. Amplop sapo-sapo bagi. Kok baru-baru engkau semayang manyet. Kok baru-baru bagi sapo-sapo. Mbak tak kira tanya sip beruh mesti hari. Padahal wate tak periksa terus hudayah. 8.000 rupiah engkau semayang manyet. Oncak parang itu sun un. Kalau dah. Ikah mutem.
Kupu dua baju Muhammad yang kutu. Ya. Oi teman tungku kagak yang proyek pas yang manyet. Pak kamu tungku proyek. Calek haji kamu tungku, dumpui kamu tungku anjir. Pegah ti tungku dengak-ngak. Angkau tungku dengak-ngak tu lo nya. Honda Supra X igok ke peninggal pegah ke becak. Kan manteng kau rineng bak hauri. Bapuhan teman gaduh petapa uribe tapi unti pluh tiga go tungku. Bapu hai lado kanduri ude mate buna tungku lado mahana deh but. Hai. Ladom tok wawon ane mi tengah malam ladom tak tok rumah tungku nebedoh saya tungku. Ane mi wawon tengah malam ikli mulai bersuput poh le malam hanai piu aleh patah merampot hana lung tupat neja tak nak pruh dua tahu. Bedoh ladom mi kamu tungku ya pruh ne ganyan poh le malam. Menyanjian mutamano ham rempok. Takun jumpa pada Tuhan ko deh. Ata baru sanji takun. Kan buat tahu cai tungku tak perlu hendak ganyan. Yang menjanjai kampung hino kadang na rumah sakit. Hanaru hadaru begah. Juk peng langam plop jupom tuah 20 ribel 20 ribel kau perlu hendak ganyan kali utan ni kan aku tem. Aku tem. Ira ku mi bro akai ku piju nah dan dumot. Ya. Itanya bro akai biasa ate bro kerja dan dumbon ira ku. Nyo tak aku begah bah begah ke DBU jut. Ilung mi mutuah long jabut hidih diulegle di kuta kruang ba abu kuta kruang jabut menyo gampung mak long birun ilung mi ibirun long jabut hidih kuta kruang trip ilung tinggal kuta kruang gampung kuta kruangnya kalage gampung ro long watenyan tamat beut mi mutuah long wow gampung mak long daerah birun truk kedeh gampung mak long karena ban luwoi dayah itanyo gampung caca bacut ipakat boh tunggu imum milo ipakat boh tunggu imum angku tem be ti bangku pegah lagi nyo lepas ku ora ku bedah tunggu imum daerahnya dia terus nyai ke harusan sabab ilung ku pegah kero ilung anak pegah kero ilung ku pegah kero ku hai ladom mate ya hai Ihoi tungku imum la gampung ya semana manyet maji ya haji hangka mate mirah jadi wate taluk lam punggung maji kang kadong ki ban kembe sapoh manyet buat lahuro hai debu alah piang semana manyet wenyo la urung tua la gampung urung tua ada kamu muda semana manyet banggu hana paje bu rumah nyan wate gua tungku imum ya intah lam rumah ijo engkau semayo manyet maji ya haji yang kamate jupung tuah ijo rukuk samsu sabah bungko yang putih ijo ya hitam ijo hayum ibu peng la 40 ribe 50 ribe kalau datan yan on mirah hantam gum tiga tunggu imum ka iklip pokoknya tunggu imum wate tuh rumah payah ummi taco tahu junjung perang yo ku nak buka amplop ngujung parang payah buka culik dumnan yo dak kuhut iki angku tem mangak ku jak ke dong meno lepeng meno bau kira nya itungku hana mufum ganyan mita pahala nyo hana mufum mita pahala ata mucih lewe nyo ta mita pahala mucih punggung maji hana ta depak musalla itanyo iki angku tem kali ho begah muya model ro kumi mutuah du maksud tungku model lagi ro kumi tu ku adu kampung ro leu ro tung leu kampung leng kai trom tu itram gede puru sanji nada bukan siu tata jabut ngan maji jamun bungeh gede terus ku menan aju ku pegah mau kadang gudeh hino gak akai mu buat ai muya model gaduh tapu-tapak amplop tuha tapi hana kemerdekaan udah daster urinong handa demegan to dia ku pegah lepat teh ira ni dengar apa hani le nya ira mi wate ku pegah ke gura-gura oi tungku hana mufum yang fardu kifayah hai na daja beut be pegah hana mufum ge pegah dalam kitab bila mana matea yang lebih olah semana manyet anu gelang agam bila mana matema yang lebih olah semana manyet anu genginang pakon tak tekudi na aib ba urung si yang kalan nanu hanai kalan legop hai pegah bagok
mate kita nyo mim tuah macam-macam benda patih lom pegah semasa udah tunyo kita nyo tersenyum tapi wate mate kadang maah cakap tu pom muka temantang hitam lagi pocong ya hana tente benda patih lom pegah hana tente yan teman hana judro iu bagop wate iu bagop engkau hikira beu engkau tungku hikira beu Taka dari tengok kata kita apa pun mang dah ribu kilo. Kau tunggu hanai PP. Nyok murah dah ladem ilmu tunggu kita. Ladem ilmu agama jumpa mentua. Ibu saban lagi engkau driang. Alah tunggu si tagai mudua kerek tahu gepru hanai mie katanya. Ayo ipeng mulai 10 ribu ke di. Punah kepada pakai pangkai. Apa pakai makai napa tagai. Keh ngute meraku. Ya. Oh mesti bengeh ke deh. Alih kau begah. Hai ladom perle ketungku langampung bunda patih belum begah. Persih lagi urang patih cirit baru perle ke wesi. Kutong dah aku kuluk nyandu. Kan hana kutong. Nyam nya perle ganyan geuheuy nan kita nyo abe geuheuy. Ili ke tanya tena tu. Nyan na yang menan. Mah ini ana got akad. Nya. Nya aku pegah nyan hana patih ran. Nengo mentang jepok. Hai mi long wadai long pegah lagi nyo kon long yak pelah seuh cupau persatuan yang ahli hino gebetuk dia tunggu imum semana manyet cok kurunda macam itu gara-gara long pegah habanyan kam siro urang yak kam siro tungku ang getim le semana manyet konyan yang long pegah sabab letat urang-urangnya barang kapu hana susah gele pakon na urang daya anak gepuak berapa pun anak limang boh ladom limang boh bal limang boh hana lang daya hamta boh pakon hana susah ganek hana lang daya hamta boh pakon menang karena na urung daya mate ya tinggal dalpon neba saat urung semayang manyen 10 peut dro juk sedekah 2 tahun kabare gop urung daya ya pukun ya semayang kuma katanya ku ya katanya yang ka mati imu doa cula caloy anak ladom kon imu doa paratit ibu sapat peng koroi lang bru bak mai mati Pak peng keroi dujuk ku gop doa urung si kana mustajabah tanpa hijab doa anak kurung si gutimang le Allah taala makbulah mate urung si katanya yang gaharapkan doa bak gop tapi yang gaharap doa-doa yang gutimang le Allah taala tanpa kecuali nak semayang hana semayang tetap gutimang le Allah taala tetap doa anak kurung si begitu pula sebaliknya nyan doa andalan wate di saah lagi nyan yang tampuhkan li kita nyo kan pulain nyo wate ku pegah lagi nyo tu bek ni apa ke itu ku buruk tak tantang gegok santai gok hana gaju anu pesantren cupo ilung hana ku pegah drone hana ju anu mi pesantren nah kan hana tapi le ungsi uranyo wate geju anu pesantren gesortir moye yang dadara ladung geju pesantren kiban di nami wate gepusuk baja putih hanjojo gepusuk baja coklat awaikon datah anak dara wate nuju pesantren kiban anu baba mantau wate kem terus gliung yang ke modelnya geju pesantren yang kepegah tu bagai tanya pana hitungku idara long kalimang ton hidih pesantren bela pegah terus into baru masuk kalau nitan saya kalian barang kau fikirnya ikem mantang hikli ai ha karo nih mama Yahya tadi kudira nih nanu ni rumah lang darah mulimong yang kalan lang kelawan yang tari-tari yang putih-putih yang gleh-gleh yang ikiu tinggi-tinggi nyan taboh nijo pesantren tikudi matero nih naglanto rumah nyan punya model-modelnya nijo pesantren cupa mentua bele tak pegah 5 tahun di pesantren hai 5 bulan terus pesantren mukram terus into baru Maya hana sotem kutem li ke beon. Kan obat pegah tanggung jawab. Yang muda-muda ni yang agam-agam kan hana gejo pesantren. Nah, tapi kapadinggoy tak glanti kampung. Tumon na sekap. Nyan gajo pesantren. Nyang gajo pesantren. Terus pesantren mi metuah kapadinggo mabuk kampung tabab. Gure batu bajai lekeman. Hana aku semayang be urusan don. Padahal mabuk.
Hai mi mutuah mi ku pegah baron beu abu-abu pimpinan tokoh-tokoh agama uranyo nyan wate gak jo lemak ke jamun nyan ka berte urung tengah ngak kan berte urung relah cupa mutuah urung carang-carang ikiu tinggi-tinggi urung gagah-gagah makaji wate gua dalam pesantren jut bu napa dipakai legop nyaka ni teh boh cudi yang tajuk boh cudi yang hai ni nyoku pegah habas serius beu ngeron leh menit tu mi yang harus nutupu lero nemi muah anu yang nabak ro nurnyo nyan bu nutupu nyan jut keracun bagi ro dunia dan akhirat anu yang nabak ro nemi mutuah long pegah bak ro anu nyan jut kepunawa bagi ro dunia dan akhirat jut keracun anu nyan jut kepunawa anu nyan nyo memandung tergantung bak ro pakuanu menyebutoi bak pelakuanu insyaallah alhamdulillah anak akan jut kepunawa bagi roh dunia dan akhirat tapi munyo salah bak nepaku anak nyan han mustahil anak nyan akan jut keracun bagi roh dunia dan akhirat nan to hirana mi baru gelah ditanyo tanggung jauh getanyo urung si dengan anu nan to long bah wajib bak getanyo mah segala mate getanyo selain bimpun perut kana abu mutuah wajib beri kanu lebah ilmu yang pertama ilmu tauhid untuk mengenal Allah yang kedua wajib beri kanu dari urung si ilmu fiqah untuk sah ibadat dan yang kelih wajib beri kanu ilmu tasawuf untuk menjaga amaliyah lebah ilmu nyan mi mutuah hana judra tu nyo wajib cok anu intat pesantren tak tegedi ketanya butuh bang tahana kan urang kasin wajib jo anaknya puah kena kampung coba metuah jo bak dayah-dayah yang na dalam kampung-kampung tak tekedi dalam kampungnya hana dayah yang na untuk permulaan nilai balai-balai pengajian jo bak balai-balai pengajian yang na dalam kampung-kampung tak tekedi dalam kampungnya bro tat kampung support tat kampung bele tayak pegah dayah balai pengajian hai mimtua hana so perumul la kampungnya dumnan bro kampung wajib honda yang kalih nebla berotha nuhun yang kalih nebla berotha cok nuhun nyan publau cok beng gaji gure-gure yang tim menggaji untuk nepua bak mohrawan niu perno leboh ilme yang sanyoda pegah yakinkanlah wahai pemuda-pemuda yakinkanlah wahai tokoh-tokoh hangot saboh-saboh nanggrau bila mana dalam nanggraunya hadi hudib le urung-urung yang got hangot siroro manusia bila mana bak siro manusia tidak mempunyai leboh ilmu yang memadai dah leboh ilmu yang memadai nyan ke leboh ilmu yang pernah lung sebutkan saanyo lun pegah bak nabi hanjut ke saboh perkara mi mutuah bila mana mate getanyo hana tak kebah nuhun kanu hanjut ke saboh perkara abu tuah bila mana mate getanyo hana tak kebah rumah kanu tapi cukup berat jut mu perkara bila mana mate getanyo mate getanyo ya tak kebah dalam keadaan kosong ilmu agama sa pegah mu perkaranya Allah yang pegah wal yakshal ladina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afa khafu alaihi bila mana getanyo tak kebah cucau dalam keadaan kosong ilmu agama khafu alaihim maka takutkan olehmu terhadap kekosongan ilmu-ilmu mereka tersebut mungkin akhir daripada haba ulun tuan mungkin terjawab sudah pada diri-diri pribadi katanya urung si uranyo yang telah mampu mendidik anak menjadi generasi-generasi yang berakhlak urung si uranyo yang telah gagal dalam mendidik generasi-generasinya bila mana metuah nyo umu getanyo ka jih umu anak getanyo bak ta timang-timang bak ta pikir-pikir sang getanyo kaglah dengan Allah Taala nyo nuwo untuk mi metuah bermangat bak
bersemangat hingga bak nak minta rezeki. Tapi bila mana bak nak timang-timang, sang-sang kita gelam-gelah dengan Allah Taala menyangkut dengan puasa yang harus tabi kan. Nyomi mutuah, bek mangat, bek semangat tat bak nak minta rezeki watewo. Wate nejak ni ke bah rumah, ni kelan nulikut, leheboh ni bah rumah anu, leheboh beban, put boh ban, put boh anu, put boh ban. Mi mutuah. Hanayum pengorbanan katanya urung si rumah uber ayat takabah semakin le anu ni mutuah semakin katanya ulikut ajuju kedeh semakin darah anu cuba bah semakin muda anu katanya to laju-laju ngaweti batai pakon bak kamago tapi anu silap swallow yang kaputuh tak sambung lagi katanya yang baru tablokan jilbab yang kamelat cuba mutuah tak sok gerot yang baru tablokan sama sekali hanayum pengorbanannya katanya melimang hanayum pengorbanannya bila mana anu yang tengah caperayu anu yang jud keracun bagi katanya dunia dan akhirat. Tapi cukup muyum abu mutuah pengorbanan katanya tak lawak sumain hotel tak pula miet draw tebak hai gaji lawak sumain hanle yu pinah batagop 80 ribu 10 ribu gaji paling lu i pula miet dilegop nganganui tunjuk le kepala tukang. Tapi muyum pengorbanannya nak mutuah walaupun hina bak pandangan gop 80 ribunya bila mana tacok 80 ribunya tapuah ke perumoh tapuah kan anak yang tengah taperai unyan anak yang jud kepenawa bagi katanya dunia dan akhirat. Di akhir haba tamu doa be Allah be sia-sia tokoh-tokoh pemuda-pemuda bak gepegat acara tamu doa ba Allah mi mutuah bujud katanya kepada urung-urung si yang telah mampu mendidik anak menjadi generasi-generasi yang berakhlak. Getanyo anu yang ubud yang rayu yang agam yang darah di sisa-sisa urung si getanyo tamu doa ba Allah bujud getanyo kepada anu yang jadi kepenawa bagi urung si getanyo dunia dan akhirat nele jarum mata doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في رزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم أجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا ربنا بسوء الخاتمة اللهم اجعل دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا دعاء مردودا
اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة 32 Fatihah ke Rasulullah mana fahala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين